Героям слава! Долой оккупантов из свободной Украины! Свободная Чечня, свободная Долой Украина! оккупантов из Ичкерии! Смерть окупантам! Я думаю, зараз настав час, коли українські Збройні сили мали би право зайти в Ічкерію як миротворчі сили. Тобто з усіма своїми зброєю, своїм десантом, з усім встати поруч з чеченцями вже на самій їх території. Або так же само, як зараз ми звільняємо свої території. А як ми звільняємо? Просто-напросто націлюємо ракети, робимо артпідготовку і так далі. Це треба починати вже робити в Ічкерії. І якщо хтось там буде говорити, якісь сили кацапські, бо вони є окупаційні, і їх треба нищити і в Дагестані, і в Інгушетії, і в Ічкерії, а не тільки в Білгороді, Курську та Воронежі. Оце, я думаю, буде наступний крок наших Збройних сил України. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава всем захисникам Украины! Нет Чеченским российским бойцам! оккупантам! Novak Mielos Fod Mielos Tosche Vai negat koçuş diye şöyle amana vai mahkana bir katı hüyle Allah. Amin! Mas şodu vai tier kerçin hok örsiş vai qam. Tahan Ukrayna izal tier kerçuş qam du. Ot Allah tier ştal bir kampot şma düsinher. Vai qam ma kaştal tier kerçin is. İçu örsiş imel tayjana tsartsani. Dala Marshals. Ne Schweiz adier sein da kurloin. Vai du khordat, bil khordat, ya qal khordat, ya hok noqer dat dal muqla. Allahu akbar, ya dit. Her dit steht Allahu ni свой мизантела. И ответить за все преступления, совершенные и в Ичкерии, и в Сирии, и в Молдавии, и в Грузии, и в независимой республике Украина. Мы будем с вами до победного конца.
Esti, esti. Так, вибачте, ми попросили вимкнути музику, тому що зараз на сцені представник Ічкерії. Ви знаєте, що представники Ічкерії завжди на українських акціях підтримують нас, і ми хочемо надати слово. Макс. Vergessen wir nicht, dass die UkrainerInnen nicht die einzigen, nicht das einzige Volk ist, nicht das einzige Land ist, das von der russischen Aggression betroffen ist. Es ist eine große Freude, einen jungen Syrer, Tschetschenen vorzustellen. Entschuldige. Ich bitte dich um deine Worte. Hallo, ich bin ein junger Tschetschenier, der hier in Wien geboren ist. Meine Eltern sind von Tschetschenien geflüchtet vor 20 Jahren und können nicht mehr zurück ins Land wegen dem Krieg von Russland und so. Und das macht mich auch sehr traurig. Ich selber war noch nie in Tschetschenien, ist auch ein großer Traum von mir und ich will selber mein eigenes Land sehen. Meine Eltern haben so viel erlebt bei diesem Krieg. Bomben, Nachbarn sind gestorben, Beispiel Granaten wurden herumgeworfen, blutige Tode, Vergewaltigungen und so weiter. Das ist uns, wie bei der Ukraine jetzt, das ist uns vor ungefähr 26 Jahren schon passiert, das wird in der Ukraine gerade passiert. Wir wurden von Russland eingenommen, aber wir haben für unser Land gekämpft. Und wir alle zusammen, wir Syrer, Tschetschener, Ukraine, wir arbeiten alle zusammen, um gegen Russland ein gutes, stabiles Land wieder zurückzubekommen. Миша, скажи тете, що вона динамит. Я когда вижу, когда меня под таким макаром спрашивают, я отвлекаю. Heute sind wir am Karlsplatz, Schwarzenbergplatz. Russland wird nicht lange bleiben. Die Ukrainer werden siegen, so wie die Tschetschenen werden siegen. Deswegen stehen wir heute hier. Und die Schmutzigen und die Bösen werden entlarvt und wir werden gewinnen. Спрашивают, я отвлекаю.